Karibu sana katika dakika 5 hizi ambapo kwa mara ya kwanza katika asili yetu tunamleta kwako mzee huyu mwenye kipaji adhimu na adimu cha kuimba na kupiga muziki wetu wa asili, Enanga. Katika nyimbo zake utajifunza kihaya asili na bila shaka kupata nafasi ya kutafakari maana fiche zilizo katika nyimbo za wahenga wetu. Jina langu ni Twalhat Waha Abbas na hii ni Kasibante Radio, asili yetu. Inye mbanita Gaspar Tapolo tazi kiatanga bukiji Rutete kata Mikoni turafa Katerero. Tajiri wa mikosi maskini wa bahati alifukala moyo tajiri. Ibara jangeli obuto ninyetwa Takitemanyo. Nkazaru alukumu Olwenda 24. Amujungu ayabaina yitwa Takitemanyo. Niwe abaina arambula abaine mwani. Abo yashangage mwani zishesira itaka abachape biboko. Niyo nazalirwa. Bwenu mabweni ngobiro mulika chai kanyiruke nje mbone batayi bangenye balina babona terera bakananga batayi bangelika genda amaduka go bakufungwa abashiki batayi banga bali mujera lijuli ya nyirika jakishenge kalira sana na chabomu kama bodi wepa Jeinoro takwepile twena tuli bagenzi Ekobwa mishenye yawe Ngobarwa mishenye omubali munyezuli yomubali mujiradinye Abajumago mu bantu bonene basheshe muko mu bantu weno muze bona kabaronda ronda amaduni gago ngaburwa bapangi agandi ngago ngatutwa ruzizinye kalira sana bojo na chabo mukama mole kwepa norota kwepile twena tuli bagenzi muyisikiwe mwana wange omara mashuleni obona bazaire bakuwo mutaje yaliko tubire bodi kodisilamu iruko dunga karamba okuro tukanga twabwe kaziro turonge na iwe karego mubando okuro tujute twewe nabo yesige nabo nuke go mubantu wolege ishwewe lyao irene otina shwerwani noga yo muzee wawe nyetaga sipale maro mutezi wakananga mpawo washwerwanye amawifi gago bawo boli bakuteka we binande byo bimanyeni yoimalia mpawo wazala akana kachuka wakatuma maizi umubiro biki akana kajire mishwako akana kajire bironda kashutura munywanyi gwange nyo muri kisinde wo mwagera dinye Mae ndeberanya kana kange cheketi kabaze bojo katwalenye gavumenti okugobanye gavumenti abanesi mbaleba mbakini kaboli bakatamwedi lipunye mwenda ya ikomye waleta wako bakuzi kaziro mwizi ukagayo muzee wawe nyetaga sipale maro mutezi kwa kananga okwida kushwerwa kwawe mwishiki okashwerwa wa utaide ukashwerwa ne virusi mwenda kazile kia 10 yosiri kanda banimbei bebeki nyuma nyumi chabwe kazilo mu maisho yebonuko warekeire kiki noliza bazaire babwe yakabiri kushombe mpaga zo mu kyaro na katambara kukanyamira kera kimwembe kwepa Jeinoro takwepile twena tuli bagenzi. Asante sana msaka. Tunamaliza namna hiyo kwa wiki hii na mzee Gaspar Protas Kitemanyo wa Rutete Mikoni Bukoba, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Nafikiri huu ni mwanzo mzuri wa kufikiria wazee wetu wenye vipaji vya kuimba na kughani mashairi ya asili ya Buhaya, Enanga. Na bila shaka wiki ijayo katika dakika 5 nyingine tutamjua zaidi mzee huyu mwenye umri wa miaka 85 ambaye wasiwasi wake mkubwa ni kwamba nyuma yake na nyuma ya wazee kama yeye vijana wengi hawajataka kujifunza kuhusu asili yetu.
Mwandaaji wa makala hii ni mimi Twalhat Waha Abbas kutoka idara ya tamaduni na muziki wa asili, Department of Folklore and Ethnomusicology ya chuo kikuu cha Indiana, Marekani. Aliyerekodi sauti ni Bwana Twahir Hassan Matojo wa Bukoba, Tanzania, na kurejesha kwa DJ Kashmizo na studio za Kasibante FM Radio kuendelea na kipindi cha Asili Yetu, na kuaga kwa kusema tuwathamini wazee wetu, wao ndio sisi. Kwa heri. Kwepa norota kwepire twena tuli bagenzi.